Just the latency get to one cadence, langing to see a paper the care the paper sangma like a sushu and itaring reading tea. Part 1 sarwache, part 2 ra. Ta look till cha kipak kerangi lotak tada luda till the cheda kita pa imbana indung the kerangi chidu re kerangi chidu tarik dung ni chungi barla ha gogo and karikari du kerangi tarik dung ni chungi barla kadu sini tigyo re indung di kerangi chidu ha gogo and karikari du on the kola reading ila shwengira ani ngala yurimbu ni mi mangbu chigi personal reading kola kejaring mangbu chungidu ani kena so kisi personal reading book chigi samgin tinso ki chidu link description ala shayu ani soso dambo details tige check out she andi chininga personal book chena tigi reel ani shweyi ani kena anzo gi time stamp yang ye description box na la shayu ani soso time stamp check out che ani lota de korim shin ta lota ne ko tsuya ni na shweyi Tasteleta lota soni kena anzo gi chidura hagogo ya andi kare kare du tarik du ni chungi barla hagogo ya andi kare kare du ya ti karti rang chelis that ni mangbochi energy this emotionally this distance chagi on the day do chitongudura ni kena anzo like karta ran lidu okay ta loda sogi chidu da currently ti chikra simple la ti kyunang thongdo ke sadness to ti simple kyu me gyo do chi thongdo ti khachini re lana soso ge loved one soso ge being yo chigla miss chigyo tendi sigire ra kirangi chik ning yo ti ne thakring bu yo che miss chigyo tendi sigire chik do ke kirampe simple kyunang ti simnang lo ne pe ti sorwa kyunang to chi ti yo mon tendi energy chik thongdo okay that kari thola yimba na yang khashi chi chidu so jing yo le thagring buti yo te ni sire yang khashi chi chidu yang so chi past ke relationship te le move on chi go friendship te de chi yo la thagring bu cha move on chi go ya na love relationship te de move on chi go te de yi sigire yang kirang su chi do ha go go chi kari dula na simdi chi go ya mindu mix gi this distance te de ngin de zo chi dura kirang su ko ne reunion ko ni champo che ko ni chi thugya ani chamtun yung ya on de de energy yang thongdu di dukinanzo chik simri chigo and ke mindu pe sebaki uchen de na tigidu le den tegi thongdrani yang sozo ta already lost chi cha yo mewa cha sa yo de yimba ina yang sozo ondi ni move on china yang relationship pe positive de kirangi ko ni sawa de pe positive de build chi to get de yang thongidura de ndu simri chigo mindu le de relationship na la message ligido okay kiranzo dan da ti chi on de energy thongidu ani kiranzo the final energy outcome kiranzola kandidu shikudula nara pesim la shide pe passions shago shide mata sorry shide ya re okay sorry ya shide ya re ni nyam do suikum pe shukchimbu shago era ondi kiranzo gi chidura kirangi katsuda katsui chungwa imba ni suikum shukchimbu the passions shukchimbu shago eta dikirangi ka chola imba ni kirangi career chola chik diba yegyo na shingi dup tugu midu samba ni passions follow chera so passion ma the passions suikum ra suikum dikirangi shukchimbu simna la shago era ani lungtang de dikari dang kari chik rush kari da kari ligi wa imba ni limma chugo eche kang tu ki simpe shidi shaya ani suikum shukchimbu komya ra suipa shukchimbu komgo ya ondi tongudura di kirangi chik dubi midu sambai nere tanda kinala chik digi midu sambai nere kinala chik jung masong sambai ne kari da kari susu nyamdo pe patience shago ke mari tiring matut ne ngi ma chik dik tu guri le chura won tende energy pe positive mindset kangla pe sukum chiko ya won di kirangi ha go go ya risha da won di kirangi chidu learning risha lan shwera okay honey dressing up an opportunity to dress up in party fun times I can also chida dugling chimukhe ra dress up chia ra shopping chia dugling jimuning de kya ani party den de tuya den de thongudura okay yang ta tu sampu tin de yang cute tang den de gi ko kam yang li yung du le de kina ha go go erisha okay on diran kina zo chida reading is so la zo de check so na comment section la de chi ani kina gi ngi do dia thong na ka tak ani channel subscribe che badile tu je chi ani ngir do cha yong Tostele luglo ta soni kena so gi chidura tari dum ni chungi barla ha go go and kari kari tu on di kolara okay kena gi ha go go and kari kari tu
Okay, kiranzola ta recently chik gotsuwa chik nyewa tende yisiri. Okay, dati nyewa de kirangi deba yugyo nangshingi kirangi chidu leka tende passion tende kirangi follow che tende yisiri. Yana kirangi chik happiness tende chase che tende yisiri. Yana kirangi person ra kirangi michila pe interest le wondi nyamdo di kalaura wondi la interest shuk chimbole wondi follow che tende yisiri. Karim bani chik do okay pe happiness to di kirangi chidu pe emotionally happy kirangi nanglo inner child kora happy sudo ya yana kirangi child like energy ra pe positive energy doing to go on di tongi do di chikchina kirangi chido sacha den de yisira sacha den de la visit chia den de yisira on di kirala pe kyu su to go den de energy yang tongi do good news den kirangi chido su yung go pe opportunities sambo den kirangi chido su yung den de yisira okay very positive energy do 아니다 kirangi 하고고에 가리둘라나 kirangi라 the energy very positive di 가리당 가리레도 kirangi chido ondi kirangi chido kirangi protect chego야라 ondi kanla kirangi stand the kirangi stand lengo야라 ondi di kirangi 하고고 둘레드라단다 kirangi da for example kirangi di passion follow chedila ani mishiba ndege kakpa kegyowa inere kirangi samsam so ine simshuk charo chigyowa inere 용기 민도 삼기와 가리다 가리 중교와는 그냥 심숙 치부키니 니디 제도와 치기 이깔리 계기 동린 치기 이 라이저 소소이 돈달 standing up chair 소소소 stand up 다 미심바기 용구 마리틴데 가리가리 라기요와 이네 되게 라임바이네 그냥 이 passion day follow chair 심바 용구 마리라니 각바 계기요와 이나양 kirangi mare I can prove that la sho on di kirangi chik mindset on te do chikinira ta yapuchi yung to walange proof chigi la sho on di kirangi chigo ya di kirang da ha go go do ndirish stand up ra so khare da khari chile shuk chimbuli du on di kang la so langto wache la sho so duba khari du on chi do wache la dirishra ani tichewa ina kirangi chire energy very positive satisfaction happiness fulfillment ke energy kirangi chidura pe kira pe gratefully digyora ta dik so la sho nga te ba yugyo na shin sama dup so da di te ba yugyo gi relationship in sire de ba yugyo gi leka in sire career in sire kirangi passion in sire kare da kare ba ne on di kang la kiran pe happy ke energy le tu gudu ta di le tu yala kirangi di guidance di lingo do ha go du le drishra okay together find joy in a simple pleasure of just being together rather kirangi nyuchi da nyuchi in Syria friendship de na mangbo in Syria kantra kirangi dusuti sinyam do ke goya da yang kirangi chido parents family members de in Syria dusuti sinyam do ke goya dusu tungtung in pe memorable pe ning chimo suito wa che goya di kirangi chido guidance lidu and share okay kiranzo chido reading dangam si ani resonate check so na comment section la dirochi ani kirangi ngendo di yak putong so na katak ani channel de la subscribe chebadile tijechi ani ngirde chalyon Destilate lot so ne kiranzo ki chidura tanda tari dugni chungi barla ha go ko ya ende kare dura okay kirangi chidu journey sawa chi tongudura di kirangi chidu pe excitement tongudura kirangi kare da kare chi gotsugi yu in siri yana da kirangi chidu idea in siri yana kirangi di journey di gotsuk sa yu in siri okay kare da kare imba ne beginning ki journey ende tongudura di chi begin kirangi gotsuk sawa yana gotsugyu tele in siri okay ne kirangi chidu pe excitement do di journey di la to yala kirangi la di journey de la kare tong de la present kirangi pekyu ki to ge present kirangi mindset present kala sha to gi on di tong do da di journey de kirangi chidu relationship in sire yana kirangi chidu di really di career path in sire kirangi yana kirangi passion follow change sire kare da kare imba ne kirangi chidu your excitement pe shuk chimbo tong do ni kirangi mindset pe positive tong do okay on tendege energy leader ani kirangi ta di journey di follow chewa na kirangi kare ha go gudula na di follow china diksha kirangi chido fulfillment ki kartong gudura di indu kiran chema emba ne di gi chini kinala pe q chung tu de pe gawo q ta nging ma di journey di follow chewa yakpu chi so la di kirang la chema ne chorwa di le thogya gi kartong gudura di indu kirangi di journey di follow china diksha ke cha yo ne muthu ni chego du la di rish kirangi ta journey di so ta ra kirangi chido ya relationship in Siri ra mangche chi chidu yana career path in Siri so passion de follow chia fitness journey de kari by ni Siri ra kari by ne on di yak putong do ke ta chima yang kirangi di chini kina
디 journey digi chini kina shimpa yang kari dan kari chego kewa imba ine kina angi so la chik power li dura so chik proof chi thugia so lang thugia so ngi chi thugi yelan so la confidently ya on tendegi powerful kang la change kina gi nanglo la change shuk chibu chi li thugia on di thong di journey digi chini ra so tangi di chi thugi du tangi di chi thu it means nge kari da kari imba ine nge dubai gi nang shingi nge chi thu ri dang ra kali imba ine kya thu ri tongni chi thu gi yela sho kangi kari da kari thewa ne tongni on tendegi confident level kina gi build chi gi thong dura di journey digi okay on tendegi do chi re shakira gi hago go ed kari dulana journey di yakpu du follow chi fulfillment du le di re shikina gi chi dura okay long distance love knows no distance it transcends time and space okay da kiran kaji chi chi long distance ki relationship in the US re friendship and the thagning bo relatives and the thagning bo so nyo and the thagning bo the love relationship and the thagning bo the kare da kare by the long distance ki relationship thongdura ti du ni ini sidung kala li yung du ni distance ki keper su mare lai chwa so timetable teng go na ya so ni ka pa so chik la da connection su time chik tuen yora da tu time ka to go and by ne yang chik set cheni ra tagam stu chola nga ngarang ni ki chidu du singi lai tho da te yung do on ten de ki cheni ra chik du so tuen tuguri ani sewa dirang jati re simri chigo yo mari lai chili okay ni kiran zo chidu reading dagam si resonate che so na comment section ati ro chi ani kiran ngin dung di yak putong so na katak channel dila subscribe che badile tu ji chi ani ngor do chal yong touch dile chalo ta so ni kiran zo chi du tari dum ni chungi barla kiran gi chi do ha go ya chi kharidura ha go ya karidu kiran gi chi do okay ha go ya the satisfaction you got the repeat kang la lesson tiring ki reading na shu satisfaction le insert okay kerang gira ha go ya karidula na mindset tikang tup ki grateful kang la sha go ya di pe ge chim butung gudura kerang ki relationship tang kerang ki leka da khari yo wa ine kerang ki chidu chi yo baradanda mindset is positive mindset la sha ya grateful feel share u tang la relationship tende du ye nang me pinchi tende du ngala nging yo tende du nge sasang ngala pu tende du kyoga tende du ra un tende so ita khari da se watching tende du la kerang mindset be positive kana leka imba na ngala tende tu at least ngala chikra needs sama fulfill che tu du la shura won de kang tup ki be positive and grateful koncho gi na so la diora be grateful kangla energy kangla de go ya di kirang gi du be hang sang ya ge chi bo thong du ta di dewa na kari khepar su la na ge si kina gi mitse nang la chik sasang na la ma chamba do thuk ya to dang pha chu chik ma chung wa to chung song same do sam yang financial gi kangil ten de thia ten de yim ba ina yang sam subul na cha chik chung de ine khari ba ine ta di ka de le yung du ra khaji chi do financial kangi tungyore khaji chi do sasang na la kangi tungyore khaji chi do physical health kan kangi tungyora ta di sangma kirang gi misina dinan chik na mena chikang chik de yu in siro ke di du di kat li do ta di ka de le yung du in kirang gi energy di kang la de ko di gi chi butong gyor di energy kari la na grateful ra yeshua nang shige be gratitude che konjogi nang wa khari ngala yo wa de konjogi nang re tuji che da grateful ge energy la na energy gi nang ne best of the best positive energy di nang ne chigli to yo ra grateful on de top kang la le to yo ra grateful ge energy la du ani on di kang la de ko di kina ha go du le de da kina gi chidu guidance li du kina di ha go do ke ta di te na khari chi du la na di ta me wa cha so kina gi life na gi problem te gi kali me wa cha so khatsu grateful ge energy la de wa ni ta kams ki kina gi mi se na gi chik mati wa de gi chik me wa cha tu gi wa ra kari kina gi digi mi du sam thia de gi yora me wa cha tu gi wa ma si tandu kina gi chidu ra positive good news good opportunity ko kap sangbo de kirangi misela chi good samte de ge samma kirangi chi du jung tu gi yo undi tungi dro ke on de do chik kiran su gi chi du tanda ha go ya undi gi resha wish someone you wished for is coming into your life okay kina zu kashi chi du so sim na la da ni
ta unibuni nge ta chik best friend unibuni thukma song phama binji unibuni thukma song chik ta thukna samya gi de bachira so pugu unibuni thukma song thukna samya so ita ta sasang na le ba ne ta so long distance and in by na chik thukna samya de chira on di kera gi misna la le yungi tu ta kyokuli tu le dira on di kera gi chidu message rish okay on the chigri ani kera gi chidu nyendung dagam sri ani reading dagam sri kena la resonate check song na comment section la diro chi an kera gi nyendung di yak putong song na gatak ra ni kera ki channel de subscribe che patile tuje chi ani ngirdo chal yong testle kilo ta zone kera anzu gi chidura dari dugni chungi barla ha go goya kera gi tanda ha go goya khare gari dusra okay da kera sugi tanda ha go khare dulana kera gi chidura chik sawa chigo sugi wa kasawa la ne kera gi o ta dikang la kera gi build chiwa kera gi mutu ne dikang la yana kera gi dikang la lopchong shuk chimbu chiwa yana kera gi dikang la business shuk chimbu chiwa yana kera gi lega chola chik shuk chimbu chi kera gi tanda patu mutu ne chiwa chi thongudura da kirangi hagoya kari hagogoya karidula na da kirangi leka di expand shigoya chimbo sugoya yana kirangi leka di internationally kidogoya wonde de uchi energy tongudo kirangi chimbo suya yana branch tende sugoya tende yisiro okay kangatar chimbo sugoya samlo gya chimbo ni tangoya wonde de uchi energy na kirangi leka di offline chidi gi wana da online kidogoya wonde de yisiro okay online kido wana international gi tongiri la yana kirangi da sung tende karidu karida kari ba ne chik online kido era business in international kido online kido de insiro ke kari da kari ba ne chik era international shimbo chi expand shigo ya undi kana gi chidu tengi dra kana da undi hago do de samlo shimbo tang la sho kari da kari chi na samlo shimbo tang da ba de kana kali kya shi di shimbo su la sho udi kana gi chidu ligi du ani kira ge chik mindset la some confusion this ligi giranga tie chi wena kachi wona kandi follow chi wona confusion den kirangi mindset na li digi gire ine kirangi confusion kadule wa ine kirangi gut feeling intuition kirangi ngi shera on tegi ki kena la suggestion kariti do on di follow che la de lidra o di mutune on di kana to wa che da kang tra ta to de samasha mutune to de udu la de kira ki chidu guidance lidra sam yang kira ki chidura devil ge energy li yungudra ta dege kira ki handle che go devil ge energy de kira ki lega ki chola imbai na so sam yang fear shenang gi chene doubt gi chene laziness sam yob ne de ni siriana kira ki chik treating kana na yang sozo chik devil ge energy kari yungre rada sozo la nuzi ge rik monden de sande to the consume che de isiri and love relationship la imba na yang kirangi devil ge energy tongudura di kari la na yang kirangi love relationship la sam yang chik machi go de toxic de chik yora chik overly attachment shuk chimbuli at the isiri okay the attach shuk chimbu chakma pe shuk chimbuli at the isiri dege leti stakring go tego ya odi kirangi chidu guidance li du kirangi ondi hago go du le dradanda okay nurture your relationships like blooming flowers they will flourish okay kirangi relationship de la importance te go ya chi guidance li du ta kirangi relationship la importance kagam stay du kagam stang la na kirangi metok chiglara method ya salong che chi du kirangi chu kagam slugo du kandi kir chi du ondi do chi le jo relationship kan la le yung du on de message kirangi chi du ti du okay kiranzo so la resonate chi du na comment section la ti ro chi ani kirangi ngi du ya putong so na kadak channel la subscribe che badile tuji chi ani ngirdo channel yung 다시들이 팔로 또 존이 캐나조 치두라 다리 둠니 충이 버라 캐나기 하고고에 치카리 둘레드라 원디 리딩이 캐나기 하고고에 오케이 하고고에 가리둘라나라 캐나기라 치 simnala chi karita kari sim tigyo ne on di ta kirangi lutang kang tup sim kyu sha la chi li du ani kirangi ra balancing life la pe balance diet ra diet by ne pe balance ki diet share ra diet chik so ni je kyang consume che mai ba je yang pe
yakpu kyang sagi la nyan sam so ye simba na la chik de ba shuk shimbo le din zo si she de mai ba che chik tak balance diet kang la balance ten de ki shidura dikirang ge ha go do balance ke le go ya na kirang ge relationship chola ra pe attachment shuk shimbo de che mai ba che yang bad kora detach ne thagrin busu ne relationship de wa de samanyam thagrin busu she de mai ba che na chik balance takta do chira time take ko sala te se wa chi ko sala chi la cho yang so le du tang ko du so le du tang la cho un ten de du balance ra career chole da na yang career chola chik le ka shi du tan yin sime ba du su samma samlo career chola tang ma de wa chi yang bet korang ke kuch ma chini de ten de mai ba chi ra chik takta balance ra on di ke ja shi du ani kiran zo chi tang ne financial tang career chola le yung di team work china yak pu du le de kiran zo chi du ha go go dura 가족이 키랑기 팀워크 좋아하네 다감스키 키랑라 सक्सेस 라 키랑기 커리어 파티 약부차교 온디 통구두라 직파초 직직라 베 서포트 시고야 서포트 시스템 빌드 시고야 온디 키랑기 치도 베 게심부 통구두 디기 지네 키랑 퓨처라 베 सक्सेस 축침볼리 리투기요 온디 통구두라 키랑 소이 직두 마인드셋라 직 simply do shoot ki de de in sirlo nam to mamboli de overthinking thoughts ki pattern shuk shibo de chik chigo samne yang ka to chi na khandu chungu na chik simla lo nam to mampu do chi li ti yo thindi gi energy thungudura ta di sama khari gi do thugurla na balance bring the balance in your life ra wherever it is ra kirangi career chola in sire kirangi relationship chola in sire kirangi diet chola in sire khare da karim bane kang to gi balance kang shala e chope over the machi ki under yang di machi le jo on di ki shidu di chungwa na ani kena gi chidu tende gi chik yora overthinking ki pattern chik negative ki pattern chidu ra live la on di mewa chagi re le kena ha go do okay on tende do chitungudura ani connection ya di dagaran lesra ka di connection ki ka di lidra kiranzala di indi love is the bridge connecting souls cherish those connection kirangi chidu ta connection kharida ga de dilai team ke shesa teamwork ke je shesa ra lega chewam bane teamwork ya na kirangi family nang lai bane phachu chik chik la connection yakpo build share support che chik chik la pinge nang lai ne chik chik la support chigo ta lega chesa lai bane chik chik la support chigo on the support ta connection de kirangi chidu pe ge chimbur re ti indu ni kirangi tinso la importance tina yakpu dugla di kina hago do ke on de do kirangi chidu message li du okay ni kirangi chidu reading dagam si resonate che sona comment section la tiro shi kirangi ngendu di yakpu ton katak ani channel subscribe che badle tuje che ending your do chal yung